Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamoshake kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuzi izindaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lapha sekuveze ukuthi-ke sekuvele-ke laphana ukuthi-ke yini-ke imbangela-ke laphana-ke kuvela nokungaziwa-ke laphana-ke njengoba sonke sazi ukuthi MK laphana-ke ubaba kuJacob Zuma usexoshe-ke laphana-ke uZwane-ke laphana-ke u-MK ube nesinye-ke isikhundla-ke laphana-ke phezulu-ke usexoshiwe-ke laphana-ke u-Arthur Zwane. Kuyavela-ke laphana-ke lana ngiphethe ividiyo-ke omunye-ke womlisa-ke eveza-ke okuningi-ke phela bekungaziwa ngokuxoshwa kwakhe-ke laphana-ke u-Arthur-ke Zwane. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami kuphela into nje dlala ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzizwele-ke wena-ke. Mina sengicela laphana ukuthi-ke basuzwile-ke le vidiyo yonke nama-comment section ufushe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uciza nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha engizoloku ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Kuzimalanga mina ngizokuphendula ukuthi kwenzakalani ngoba mhlawumbe wena lezi nyoni lezi ngoba mhlawumbe wena wazi into eyenzeka laphana. U-Arthur Zwane wafika u-Arthur Zwane kwenze njani, wabhala kwafika waxoshwa ngomhla ka-28 waxoshwa kwa-appointwa unobhala omusha uCV Shongo incwadi ingakafiki kuyena. Ithe incwadi ingakafiki ku-Arthur Zwane waphinda futhi u-Arthur Zwane wathola ngempukane ezihlaza ukuthi usexoshiwe. Uthe u-Arthur Zwane usexoshiwe-ke manje wayeseka manje sethi no wabhala yena incwadi yokuresign wathi uyofocus emabhizinisini. Uthe mangabe uyofocus emabhizinisini u-Arthur Zwane incwadi yafika kubantu bonke eSouth Africa izomehlisa isithunzi befuna ukwenza i-defamative of character befuna ukumxosha bemehlisa isithunzi. Wayidefeat ukuthi abhale ukuthi yena akaxoshiwe uyayisulela ngoba uyofocus emabhizinisini. Abantu bebefuna ukumbulala bebefuna ukubulala yase-character yakhe bangamthola. Baphinda uZuma wathi akabuye wambuyisa. Njengoba sebemxoshe ukugcina-ke manje into abebefuna vele ukuthi bese ngathi bona babevele bemxoshile abashanga ivalo. Wabhala incwadi uthi yena abamxoshanga uyaresigna ngoba uyoba busy nomsebenzi wakhe umsebenzi wakhe wabhizi ngawo wamabhizinisi akhe. So ilento wena-ke leyo nto nje yenzakala kutshele mina.